Alright, mutageri ni ntuko ya 19 turi mweri jwena mwaka jwa 2025 mukira nkatho cia mwanya ntere chionde ira itete na mbere na gutagera na nkoroki gukenera mibango ya Meru TV ngi kugwataga geni tumurike kuthuja na gutagera mantu urajethiritwo jagikarakire ntato cietu cia Meru TV rukire nyumene tugatonya ndene ngathiti cietu ire ngathiti The Standard na Kenya ngathiti The Daily Nation nikena tukathuja na tukamenya imbi yongwa ire ndene ngathiti cietu rukiriro na ruo. Kwa hivyo karibu sana oni mambetaga Dennis Mutuma Muthomi izi ni ntato cietu cia Meru TV rukire. Tuambirie na riboti aria Aaron Thuranira urenwe MCA wa Ntere cia Bogeta East na kinya no mukaririgite kiri kamiti ya ubangania bothoko na kinya ukiriria bo town mbunge ne Meru wa mwana MCA Bangi ne Bogeta na ndi municipality ithatu aja Meru ni koroketwe na kinya gukorokirwa aritingoge bambondi na nande ni bagwete mbaru ni kiana ngoge ciao ikomba kwithirwa igeta na mbere ura kubatere na utawale mwandiki wetu ntato Jeff wagitumago tutariria na ndini baririte kinya monto jege municipality ya Nkubu na Mikindori bakiuga bageta na mbere na kumigwata mbaru. Nawe Aaron Thuranira uria ni MCA wa Bogeta ya Bogaiti na kinya uria ni mukaririgite wa kamiti ya ukuria pa matauni ya kaunti ya Meru na ugite mbundi ya Meru maua wa mwana timau na nde ni bagurukiritwe aritinguge kana memba ba mbundi na kunenkerwa bira bikwendekana na nandi kuromba kariba guntu guko memba ba mbundi bethere bakigwatirwa nikenda bagakuria tauni iji turi assembly Meru itukuona Meru na thaiji municipalities jetu jio ithatu jo functional jonde jo ithatu, that is Meru, Maua na Timau jo the nandi fully constituted no te antu kwina shortfall so nandi mbund jionde jetu jia county Meru jo ithatu ira ire active monga thai batena any excuse ya gutwira batomba kulita mandate yao nontu mbundi ire fully constituted na inkuria other stakeholders wa Meru county banengere these bonds autonomy ya kulita nguge yao independently kana buruga hata members yes. Kenda bomba ku exercise their mandate boya balita nguge jiao bate gutonyererwa nontu ibabati kwitha bari very independent though under the office of the governor na ingwetikia baka litangugire yathirite kuringana na mandate ira bai ni Municipalities and Cities Act iromba nande nikiria kariba Mikindori o amwe na Nkubu bara tauni ciao kinya cicirigiri kwa municipality ntuku inkai cijite na mbere nande antu betu na boba nara municipalities ingi itomba ukuruka itwirigirite ya Nkubu ya Mikindori na ile ingi upcoming jionthe kenda kiri tumba kuona ndona funding nontu tukareka kwitha twina functional municipalities inyanda na funding ira tutumba uthithia na inkwenda kwira inya residents betu ba various parts kana kona jionthe ja Meru bamenye kwina gitumi muno areas ujiketha jina functional municipalities nontu kwa twika gutena functional municipalities tauni jaira yetu Nkubu ketha ina municipality berende ba imbecha iwound bank and other stakeholders kenda barabara ire kona jionthe ja town ikomba gwethera igithithika tutikeje kwithira tukiuragia ne ata tukwenda municipalities ndene ya Meru county tujira tutu nini tu nyuma jia nduka ja Nkubu na ara turatura tuthinene kugetha kwina municipality functional umeneja na kwa mbecha ikarita ngugi jaiu barabaka approach nontu kwina proposed municipalities nyingi ira ngaba na kwenda kuthithia antu bathikanirie na bakareta siasa kenda ningi ntura jetu jona municipalities nyingi na au nio maendeleo jetu jakauma nkuruki ni baugite maendeleo ja municipality jakethira jagikirwa siasa atu tukatigirwa nyuma nontu bwa siasa cia region utue kambuga pengine rokugua town ya kuno ko hold back itutigane na town ire ciete developed in our county cia municipality kenda chumba kutho ikiona share yao ki kuma ke Bank of Africa, ke World Bank na other non-governmental sectors ire support municipality na thairo twitete ni nyangero gakwa kangegeta ka uthene ka municipality na ikanini yanka yajana na tugaita kwa mundu ro ina advantage ya kwethirwa town ye wene kwethirwa yete approached neka ya opportunity kwa municipality my friend go for it like yesterday because that now where development is
As we are gearing kuma municipality inge chiomba kwethirwa chie functional kinya twingo ito kwethirwa to pushete ni kenda municipality bange bebangirwa abotho guchitumbe kwethirwa twibanga municipality yetu ora to propose ithirwa gwatite kariende gatembe na market inge chiria uchionde kenda inya constituency inge chie ona benefits kinya twingwa ndene abotho guchina centralment tumba kwethirwa twi beneficiaries ba municipality rigo create ni county government of Meru. Nkiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagituma. Tukirekana na ripoti ya Jeff Wagituma twerekere monkantere cia Tharakani aria uria nwe ngina wa mwekuru wa MCA wa Karingani MCA jikene Tamurithi Gaturo Florence Kawira Mbungo na rombere kwithira kinogo kwa ntuko yegoro kwa wenja ntere cha Karingani kiri mathiko jaja mwekuru Florence jaraja rombere kuthithika ndene ya kanisa ya Mungoni PCA na gutongerwa ni Reverend Robert Masharia atongeria achore amwe na family ya njaizi barombere kwithira bagikinya kiri bamwe batongere bagi siasa barabara kinyere ni ario governor wa county ya Tharakanithi Muthomi Njoki munini wa governor Nyaga Muisraeli speaker wa bunge ya Tharakanithi John Mbabu amwana MCA Zibange babunge u ya Tharakanithi bakiari bamwe batongere baba ni barombe takari gweta na mbere na gushiandikithe kire mubango jo mweru jwa ogima jwa sha nikenda bakethera bagitetheka kagitene karaba gochotunga tandene ya sibitari Nigongwana na mathiko niruthukite kanisani ya Mungoni PCA wandia Karingani chukega mang'ombe yako no goke muthoni wa MCA wandie no Murithi Gaturo Florence Kawira Mbungo mathiko mama makimberwa na tori wa mana ntongoria. Her memory is a treasure I carry daily, a source of strength and a reminder that true love never dies. Rest in peace, my love. Aga mutigire Florence akigwetwa ta muntu arari mwendithere na muntu arari wa mataro. And I cherish her for a word of counsel. She taught me to be a prayerful woman. She taught me to love, to fast. Nginoa motedhiria. Na ni kweli I realized my leadership skills when I was too young at the age of 20. Ntamiche na antombire kwae ndethira kamulembo akarita ngina na wira gokenda kuona mwari mwega chuiriria ngina mathiko magwetegete intongoria mwanya mwanya chagesi asare ongavana wa kaunti ya Tharakanithi Onesmus Muthomi Njoki munini wa Nyaga Muisraeli speaker wa mbunge ya Tharakanithi John Mbabu wa mwana MCAs arakeria ngavana Muthomi Njoki na rombete akari kwibandikira kere mutaratara wa thirikari gogima bwa mwiri wa SHA nikenda baguneka na utungata butari marei. Thirikari ni thiritwe gicukuma insurance ya medical ile batikitoro ya ndi muzima nataka tukugwa ne mbega muno iteaga ina ciao hapa na pale ende ikabwa ntuko mwebwe zaidi na mara mageretire makomenya no kuthina mbere kibucaga ina gwitwa Social Health Authority kuri bomba kwenda tukwenda kumenda kumigwa no ntu indi mwene mathi makero mari bomba kwa muzima indi mama athi makero matikuoneka system uni wa mwantu mathi to indi kuri mangi magakwira ni una libire ngiri twero ya mwaka muzima na natumire ngiri magana mairi na nabwe na nenuka story cia muthengu ni ribo kogu nituga umiriria gwikase uribire family yaku mwaka onu umwe anogacha kuigwa ni ng'ombe mwe wendia kana mburi imwe ikalumgamira family muzima uti mundu ngiri cibitari ari agutumira aina urwaru munene mari agutumira mbeca mingi cia muri numwendirie no me muri family muzima mugatirito muri engima na monto mabwe anoka thurane yo ntuku emwe tigugategwe gutiriti ntuku ingi ho ni ngenda kwira antu metu anoka gwe ikidukwa sheke dukwa na ndamana matekwenda kumingu kana makuga tuku beto ne dirikale teka ngedwali nduku tekwedro tena gankoro Njoki akaria manto makone murimo wa kansa rotwekete mpanga gante koroni trawire nyamwita kwa kansa ni kura antu wengi muno metu na indi mwe kansa tikumenyekana nginya murimo ketho wale musherera muno na buria antu mara mathondekaga system cia cibitari ikari thiini wa Kenya recommended by WHO, World Health Organization.
ni ati mirimu ya cancer ikare ya kumenyererwa kana ko detectwa early enough kumitrite the way na muno tetuma tukuga antu metikirija kurudwa cancer screening ana mate alwaru baba na bo bari atongoria barabange bakurekere mathiko mama no wega kire gwake na uma true to our words itukike na joka kutena bua Gatoro and the family encourage yourself in the Lord na babole watigwa ikara kimwathani na mwathani agakuainya na agagutonga kuma Jukega Mang'ombe nkiripotera Meru TV ritoka mbita ndagara waiguna kongana ku mutegeri nati waziri wa roji ajandene county ya Meru wikene tapatista Kanyaru barina murungamiri wa Miwasco Romano Mwito amona MC wa wadi ya Njia Mwenda Ali ni barombere go kinyantere shia moyo gutaka kithima kya roji kirakethirito gikithithwa ntere izi nikienda gukithondeka buru nikienda kariba ntere izi bambiria konyoroji kuririkana kuma githima kege kuinjwa nikiombere gwikirwa kinya sola na kiamba lakini kiamba kuthuka igintu kiria akaribethirito bakire mwago gugitumira kana kuona roji kumani na koko kagita gakaraja nirana ndi atongere baba bathatu barombere gukinya ntere izi nikienda gucwa ntaira ya kuthondeka kithima gike nanto akari ni babatare kwethira bagigitumira kunywa roji kumani na kyo mwandiki wetu anteto mukiri wa Nkonja na rugono ru nocokiria atongira betu nkatho no tubo kuija gutubirwa kio no tubathine rwira turite nkigubera iturari turigura thina muno mwaka juonthe na nyuma ya kithima kia muyo kira kirenjia wandi kwenjwa ni thirikari ya county na kinya wikirwa sola na indi kiomba kwithia kithuka na mwaka yuthiri antoba kuntuko batanywe rwe kumania kithima ki ende waziri wa rwe nwe Patista Kanyaru barina MCA wa Nteriji Mwenda Ali amwe na murungamiri wa Miwasco nwe Romano Mwito ni bakinyite kithima ki kenda kukibwethia na kariba Nterise muyo bona rwe tuyite au no kenda turetera akariba muyo na twikira ball le controller kenda ruirumba kuma to fix controller au na abundi betu bayao engineers betu bayai bakuendelea kenda tuhakikisha ruiru kuoneka tena ball mishie ngirie ko mine batiri gwetho ina rui Njia ward utege thima kitena capacity ondoke thima gege batiri gwetho gina water point mwaki kamuthio itu kwenda water point itu kwenda kuinamia water point ingi a Kithare day school na twende ngi niwe kila the other side so antuba muiyo no ntoro irona rwathukirwe nkorone kwa nyara itha imbiciro irona rwetira atia rwathukirwe na turwa thayo te mtu genyangia rui no ro genyangia rui Miwasco ina sheria oriu bakiari ni bawete ati ithima bionthe ba county Meru na muno bianterese nyambene ni thana ni tukirwa ngiro Miwasco kenda kaita kararo iruru komba kuthuka Miwasco bakeya na bakubwithi rui na kari bakendelea ni kunywa rui patina mathina dinera tu ni ithimene binje bia rui ikomitire itari rui ne kugetha kwina mismanagement ya rui kwa wingi na ibia tumire batu turi assembly tukilukia motion tuwa ithima bionthe muno bia iria nyambene ibi manage Miwasco assignment bete ke mewas na tukia kulolia Miwasco nontu ina capacity na ina technician bako ando mantu arui ba kundi antu betu rui boya so iromba yakwa kire antu banjeiru nontu tu ina ithima tha ithima 21 na bionthe tiro ibi manage Miwasco bia ukumirwa siasa kwanza bakwambira kuwa ngaro iro rende rukie Miwasco ipati Meru county government it's a body ya kumanage roi na batwe turi Miwasco era ni body ya county government of Meru ya kumanage roi kenda twatanira na atori bwa ule yaumba kubwa tumbo batetheria kumanage kenda tuthina twa tukethea tukiya kidogo kidogo twa inverter to pump nambi tukaomba batetheria bwa ulsietu nyingi Meru ciethirite sina thine unontu rira county ebwithia bwa ule nenkana ki community no ntukutina mutaratara yumwe especially ki community ire ku manage kana committee ire kwithirereo ibu ntukuona bwa ule ni kuthuka ne karia yitare nene muno tureira mubango nibu ntukuona twina MD o Miwasco au kambuni yetu erui kenda twabwithia bwa ule twabakiliria atukiwa bauti bakimanage bwa ule kenda chubo kundi antorui in case reika kenda maintenance kana reika thuka reiga trikenda maintenance kana rachumba kuthuka bongo ibo bakaritambe chachio bakabwithia baitumaira kintu kireka ibakethera bakiona kumania na rwiru tethira twena thina rui na ringi
ke barabara ari machama ni ya Rũĩ committee cia Rũĩ thai tubera kwa eri Rũĩ turunenkanira ki Meru Asco ibo bakaomba no tumanenjira Rũĩ na tukomba kunyo Rũĩ ura kwairite. Nikiripotera Meru TV kuma Mwiyonjia wa Ndegembe Central Mbeta Mukiri Ankonja nkatho cia mwanya mukiri wa Nkonja nontu bwari bote mbetukire twethire tukimurekaga mantu jegie uremi ni aria arimi ni bethiritwo bakirombo no kuruo gutumira mbeo cia kwanda mbeo ira chethagirwo chikiumiria kagitene kara kuri na riwa rinene na bobo nontu bo guchenjia korera kura kwithiritwo kugitana mbere na kuonekana aja ndigurune kuringana na Martin Mwenda urano mwerekerio wa Institute for Culture na Ecology na ugite ndi kuba kana arimi ni babatere kwethora bakianda kinya irio bira bia kagita kambere na irio bira bithagirwo bikiumiria kagita kara kuri na riwa rinene na nkuruki irio bira kana mbeo ire chethagirwo chikiumiria imwe ya mirimo nikenda antu batekethorwo bagikara na mbara mutugi wa Kiambi ari na riboti una njira entariru akiaria ntere cia kwa ng'ombe Mwankene jwa Tharaka na kaunti ya Meru kagitaga kuonania irio bia gintu na kinya mbeu kiri arimi baceregeretie ntere iji. Martin Mwenda Muriuki uria ni mwerekere wa Institute for Culture and Ecology kira ni gikundi gitigia kithirikari na rombete arimi muno kagitene gaka kuri na ugaruruku bwa riera gutumira mbeu cia gintu iria kuga ni ciuma iria riwa kagita karia mburete kwigana tukumenya igitira turi igitari rumo nontu climate change kana kubandika kwa riera igitarire farmers bakwa affected muno na so itukubaritana urabomba kwithirwa bakiriva mbeu ciao kenda chumba kubatethia ni nyakaire kumenyera mithetu yao ituje muno arimbira baingi batwikite antu bakwita fertilizer tukubaritana batumira mboleo yetu ya kawaida nontu tena ngarame nyingi na nyete kwithia muthetu ninya irio bigakorora byagiri na bitumbo gutonya chemicals na bakomba kwitho bakirija irio bi healthy kana irio bina ugima bwa mwiri nkuruki kuringana na Martin irio bibi bya gintu ire biri uguni bubunene kiri mwiri jwa muntu na kaingi bitutumaira ndawa ja ura cia kuwira kana mbora ura icitumirite ndawa the same time arimi bakomba kuona mbeca nontu irio bietu biendewa ukataka yani chabe chiendewa goro bono ndengo chiena goro ndoroko china goro kila kitu nyoka kama tawa ikia koromone murimi na kona mbea ciawe na kende ni jambe ino cieto ta ino kinya cio cianjirite kugo ciena marketing nuntu jombeta kugu kionekana na mbeo cieto cia Tharaka imbeo ciombaga kwigua cigitethie muno nuntu kinya kaigua mwana tene nya mwere ukanjiria kumutomera irio biu bia mbeo cia Tharaka akanjire kugwe ni nya mwiri ni untu bugwetwa mbaru ni bamwe barimi bagukare mucemanio ne jojo bakigweta bate ya mwingi na muno wa Meru gwikira mbeu iji cia gintuire ringoge mbeu cietu cia gintuiri ciari kuura iro tombire gucokia mbeu ino cietu tugucokia mbeu cietu iro cio ciombia gututethia muno ndeni ya serikali yetu na Tharaka nontu mbeo cino cia Tharaka ciomba kuumiria riua mbeo cia Tharaka ugacianda kinya mbure kanyia ciomba kuthina mbere na gukura mbeo cietu cia Tharaka imbeo cigwa ciene inya ndeni ya miri yetu nkwenda kuromba arimi bonthe kana antu bonthe tukeja gutonya kirurimi bubu number 1 tukunyira na twanyira tukugita afya njege mwiri na tukona mbeca tumbe kuthomithiana na tumbe kwithwa twina utonga bubwingi mbeu mbithi nabo bakiromba gwitonyithania na urimi kumana na kuongereka kwa wagi bwangu gia janthigurune. It's also very important to note antu betu young people inyabo batikutha venture into agribusiness kana kurima kura kumba kubatethia igitari gutina ngugi bethro bakiomba kuona gwike bakuthia ndene mindo ya bethe kabagina bombe guchukire na njira ya kumba kuona gintu kwendia igitira ndirio kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kenothimenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Mutegeri irenjire moya gukiria iyo bia mbeu mbithe musiasa wije keneta Matthew Mwenda Igweta
na uria kumirire matagite ke MCA nene ya wadi ya Thangatha na banganite tournament ya mubira wa volleyball nikienda gutethia mbeo mbethe gukiria ya bia wakiaria Matthew kana Mwenda Igweta na ugetajukitie tagarire nyuma ya kuona MCA wa Thangatha Elijah Kimathi atena ngugi ya gutetheria mbeo mbithi nikirana ndi ugete wagacitanirie ta mutongeria nikenda gutigira na gutara gukiria na nkuruki gukuria wa mbeo mbithi ndene ya wadi u ya Thangatha kirege chuka bunge ketiga next. Msafara yo Matthew Mwenda Igweta rukumite na burumo mnene ndene kenige kana wondi Thangatha. Matthew Mwenda Igweta rumo baraba kurombete ke MCA wondi Thangatha kiri tournament rombete kwithira kibangania nthuki mbithi ndene wondi iri njire moya otira na kuba kwithira ukira nthuki mbithi nyuma kona kwithira baitianiru ne MCA ora membere kwithira bakithura ni muntu ora twathurire nare mingo ekie na inya after kuona wondi inge ndiona youth bakethithiria youth tournament cia michezo ya volleyball, football na inya michezo ira ingi ya ukonia inya antu bakoro gukutania na miri inkuona ikiendelea lakini na gweto Thangatha muntu onkere aronka inya mbecha cia vijana wonire ndraichokere ndona utongeria terera inyothuri ake ndombo chwa antu achore bakwa ndabaira ibe bantethie nonto antu beto babethi batiganerue bariga bare aendro baunkumire ke mantu ya ndawa cia kulevya ndo wakandite vijana narabare nchobine bachoke at least mbombe kuba make busy inyange prepare for a better leadership irambe yete ne mwaka yo 2027 edanga chokire Matthew Mwenda nkatho ne ndunya atena bio na kurika na ntuba kwetu akawinya iba wewe sande mwe aitanto ya oni aitanto babangi bothe we atwanda mainite akwa kaigiria ntu wo muchetho na timu cia embi mibira na neti tugwatanira MCA ya twamuria atire kiko ECD classroom aikuwa ndaitare cibitare kwina thoko ikeri kaburo ke Thangatha ward kuri yo buiche kuna aboniere mweni kura are oboniere nane bagita na mbere kwa rebo wite amona kwithira michetho ni ombere kwithira kirito kithikene ne no choko kithire kacha county MC wa Thangatha oti tournament omba kwithira kibangira kariba kuntuko onto Mwenda na ndi chumirite na kumba kwithira kibanganiria tournament kwenda tangasira antu barabangi bendete mibira ya football na netball next year nkaithira nke host a tournament ya football volleyball ira kaithira include not only men but yekaithira inye kia elia arotia na bamami beto barabaika kwa bendete michetho nikio to minkwenda kwira muntu ora twathurere no twatichie ngwekie ate kumenya sport is an involved function at county level of governance kwenda mwira eruare mbeche uchieto akuria nau chia manto ya sport ndara chaira arire ya thae weta mwankana araruro guturiraga kiama interview bietwa na bio biuba kuria bia muchiomwe ndenda kuga Thangatha tembora oya muchiomwe ndenda kuwa interview Thangatha ne bia antu Thangatha na woni antu beto bwa mpaka anya interview ndeto bo viatera akrobeto paikundi baone mbecha chiosia symbios na inya youth baone mbecha chiosia sport mbecha ira kitire there GCDF sport nyarutiro ikwa county government ewi kwa county government kwa tuika MP atumba kulwa na mantu ya sport kambwe kona ile ingi chonde chetigani isti ni Thangatha mheshimiwa anachuma kiara kumba cha mibira na ambi yake otede timu chetu lakini ya Thangatha one twethira twina vijana omwe akumba kwa ile mantu ya vijana na yerekania bora kubati sport chekuretwa ki county government ingwitigia Thangatha one mtura nekerwa kanya kulwa mira Thangatha utema mantu abithinye amwe akonia mantu ya sport lakini baada na kijana awe to Matthew anjira kubanga mipango ya sport kenda Thangatha itatwe nyuma na bake abakawatanira mheshimiwa mpuru aburi na bajageni batonya mukone yo kenda vijana betu batatwe nyuma na ibu no tutuchemanite arwari akwenda kuwa iboya sana ki Matthew no ntubwa kona na Thangatha batibati otua nyuma rirawandire ingi weta na mbere na ikuendelea na mantu ya sport kisha tuchemania na tomba kuendelea mibira
na bondu kembe bakuma wondi ethangathi bombete kwitha kitharikira bonene Elijah Kimathi omuntu ora athurirwe 2022 aranenkirwe te KMCA Thangatha ward kaerwe ngugi iteke nontu atiche kinya ketha sport ne ere devolved ya ruto ki national government ya ilikuwa county government muntu ora atielewa manto yau nibyo ntu kuona kumara thurwa tutethe atona tournament any tournament within a football within a volleyball within a netball tutethe atona tournament gintu kinene kirabu ithakia no ngakethira akulukirite ya na imwagi ndoni nyake akutha akulukite aketha bwechetha mubira ya friendly match akeya kwambelia nini akeya kwambelia glucose ira chethi bachangite chiringi yao ya ambelia na jana uchumi. It is very unfortunate kango kurante to chioma tu nororo na mheshimiwa Elia Nero. It is very unfortunate muntu athuria kura kuya watendi kiatho kiantu baba ethe kiraba wanezite bongwa na abarira glucose ira bagurete bobongwa mwenda ni onto ligito chela narua ni amwenda iweta nonto MCA wa Thangatha na remerwa ni nguge yawe mbere arigaye kawera kiuga ngonka nyonto ira onka utebio ataretera twana twa Thangatha kinyeria kinya painti imwe ira baomba kunywa na one term kan kwenda obwera boyere aibwera ere andu atere skulu ya ikana kinya kauma thute akenda akuya gekana akathiuruka akauna na ndachera nchese akere meugine na koga tukwenda kuwara tukwenda kuthura nande ende kenarege nonto wekinya thayire tuketha tomwenga ni mwenda igweta Muthe buribo witi bathuite na bakona mwenda mathiweta na kubwira utwike MCO mwaka ino 2027 betite bakomba kwithira be muthura kwenda ukwira bia biotuma twenda kuthura mwenda igweta ugata sibitari ira ikuna tiara yare level 4 na rabati kwithia level 5 ugaita madaktari haya ikuni ya 3 na tukiuma ku madaktari yale ku 11 ugaita fensiera ya irigete sibitari eu yonde MCA na konjera leta kwendia thirengi na enderia yonde na ito migio to mambuga no enderie utebu komba kwethira ociere o na mwekuru. I'm very sorry to say o na mwekuru ntomurome onge ayakora no uga mwekuru no ku mheshimiwa Mathew bila tumenya dware woni mweta mheshimiwa nti wenyaka kuromba muona ya mheshimiwa na ibyo ndu kitumeta mheshimiwa Mathew nika aetenkatha ya chiatho utekinya muntu amweta kiatho rukire kana rutuko kana thaiana Mathew akarespond Mathew netenkatha ya Thangatha na mantu amaingi kwa ni bionto bado tumwenda ukakwa ile ruare to chamanete kenine kiekana nonto bwa tournament renio ya mubira ya volleyball ya volleyball yotari na muntu ayona mubira yuyu wetheta yuri utewa na totari na muntu atuteta ke volleyball ndene Thangatha ward ibo kumenya antu beto oni uterio ibuichete kande mbecha muno utebio ndebio ende ndre achore by intobiao ya kina Dr. Isaac akina Jagen otere onte baeta inya chiathone biana bayo changirana nebo loi kinya imbarba kwaria na chore bakwa baraba enarambere ngachwa inya twanto kwande kwa na kaomba inya kuveterana beto yanjage nanjokeretie ana banage company kie ya Foxtrot UC Limited na kaomba ombandikirana baeto Thangatha kwa wakalengo ngakinya ka sauti enu bore antu Thangatha ndagamba na Thangatha ya Karaboya. Nkiripoti na Meru TV kumatiani mbetanda msimuturia wa thirenja mutageria uno tugwikira gatanta nteto cieto cia Meru TV rukire ngethro ngicokagira na mantu uria jakarinde ne gatheti ya The Standard na ngurugi gatheti ya The Nation.